buli muntu oli kumena tivi mulungu otera kulimera mena Kyamukola kya bbeeyi okubanga muli kwa Y Media mwebale kutugoberanga mubona mboozi zaife ku YouTube bamikitwizaamu amaani era nsaba yakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching. Wabula mbasaba ba sweetie, go ahead and subscribe, like and share our videos. Don't even forget to tap on the notification bell such that whichever story we upload, you are among the first people to watch it. Nze Yazid Yolisigira. Lero ntambulire ku mulisu ye mayuge nga eno eva kubayo Katemba eriyo omukyala yafiire ku kyalo ky'e Kafumita mu igombolera eriyo Bulusakira bulisu ye mayuge. Era nga kikolebwa okuba nti omukyala ono yafiire kirwere kya mutima. Wabula ekibairewo nti ab'enganda edda omukyala ono bateeso era balobye okujja n'omulambo nga bayenda omusaada asooka agula omulambo guno mali bagutwale. So embeera ebaire wano tebaire nangu. Omukyala ono eyafiire bamweta Nabire Fatuma era nga kikolebwa okuba nti yafiire kirole kya mutima. Nabire Fatuma abaire nga yava owaibwe mu bitundu ebyebuyende emyaka egiwerako ng'etaano era nga omusaade yamutwala tutegere ku nti bamweta Sulaimani Muloji era nga bano babere nga bajja ku bitundu ebya Kafumita mu igombola eri Busakira nga yebalina amaka gaibwe. Bamaze ibanga nga bakola wabula ekiriwo nti Muloji Sulaimani okutwala Fatuma tiyamugula bategeragana butegeragane nga abendagana omukyala omuwala yaibo waibwe yaida bajja mu maiso n'obufumbo era yamutoola ebuyende yamuleeta mu bitundu ebyemayuge yibamaze emyaka ng'etaano nga bali mu bufumbo era nga Fatuma abaire nga yazala n'abaana balongo. So ekyembi ekiriwo nti bano wera babaire nga bali mu bufumbo bwaibwe babaire nga tebatwalanga buvunaanyizibwa kujja mu bakaire ebuyende okweyandula. Fatuma nibaawe Sulaiman babaire nga tebajjanga mu bakaire ebuyende okweyandula era babaire nga babaawo mu bufumbo bwaibwe buli awo bwakawundo kakubye edinisa. Bano Fatuma ni mwino bakola emirimu egy'endawulo era nga tukitegeere ku nti babaire babaako ne mu bitundu ebyebwonde eyo bajja basubula ku ngege. Wabula ekyembi ekiriwo nti olunaku olweido omukyala Fatuma Nabirye yafiire yafunyemu obulwaire era nga balika nti abaire n'ekirwaire eky'omutima ekiba kimuluma. So ono yaviire mu bulamu obw'ensi era nga omusaada oluvaanyuma olw'okutegeeza ku abazaire be ebuyende okumuwa olukusa okujja okuziika abazaire balobye bakati ffe tuli kwida tunona omwana waife tujye tumuziika kuba tuwamugula nga wembakubye nti baba ba Fatuma babere bateeso era nga bakwata mu byobuwanga waibwe tebasobola kuyikiriza muwala kujja kuziikibwa yafumbirwa nga tasoose kugulibwa era nekyabairewo. Bano kye bakoze olwawulira amawulire nti muwala waibwe yafiire e Kafumita emayuge bafuna emotoka ya Fuso baidani bakanyama kiringa bakitegere ku nti yasobola okubaayo olutalo era bano bafunye Fuso baidani bakanyama nga bagemye emigo bali niwaya nga wa bali kwetegekera ekiririra era bavuga olugendo lwa lwona kilomita
edisoba 50 batuuka eno ku kyalo Kafumita obwire. So ekyabeerewo nti abazaire bafatuma okutuuka wano mu maka wano gwe tuli mu maka ag'omulenzi Mulogi Sulaiman. Omulenzi tibamwagainewo mbu yalumwike, batukobeire nti yalumwike ng'ali kutya nti abako basobola okuba abakamba ino bamutaako omukono ogw'amaanyi kuba tiyamugula. So yalumwikewo era nga ekyabeerewo nti abako batandise okwekalakaasa ano nga bakoba nti okutwala omulambo gwa mugala waibwe basobola kufuna sente dakumugula, basobola kuweebwa bride price, mali batwala omulambo. So embeera tebeire nnungi obwire wabona ebiri yakusikagana nakukubagana era nga abako babaire nga betamaku omutwe nti tibali kujja kutwala mulambo kugutwala buyende okutoolako nga bamaze kugula muwala waibwe. So wairenga omusaadda mwene omuko Mulogi Sulaiman yasoboire okulumuka yemula yavaawo. Abantu babenganda besondyesondyemu akasente bafunayo emitwalo 50 bagula omugala ono oba oliawo buti omugenzi baguza omulambo emitwalo 50 babawa era ng'olunaku lwaleero kunkyo babeera bayikiriza gainia nti batwala omuntu ono oba oliawo ajaziikibwe. Fuba Ibrahim okuva Kafumita. Tulina obuzibu twafune wano obuzibu twafiirwa omutaka mulala amutaka oyo gwe twafiirirwa babayite bamugulanga wayo n'ensonga eriwo kati bene bali kwenda okumutwala aye engeri gye bali kwenda okumutwala tibali kwikirizagana n'abawano n'abawano bazirawo omugo bali kumwera tali kuboneka n'ensonga enkulu eryawo yonga wazabuzi amaina Ngoso Hasani omugala yalafumbirwa ku kyalo kino Kafumita. So yavaawo oku yali yafumbira mu kitundu ekindi omusaadda we yamusambula etasaanire yavaawo yajja wa muzeeyiwe yaviireyo era ku baana bye Kafumita. So yagira okuva eyo ng'ali mu embeera ey'obulwaire ajja okutuuka wano nti mulwaire wa mutima. So amaze wiiki 2 mulwaire mutima yigwesiga akola ki so buti bene muwala bayige nga bali kwenda omuwala waabwe aye nga benda babagesinde dati enda amafuta. So besonda mbafuna emitwalo 5 ge bayenze babawa. So bayenda babone kumuko mwene muwala waabwe aye omukulu okutya nti bayinza okumukosa akoze eki abuzeewo. So bakuba nti kibisobola okuva wano nga tebakoze eki nga tebabwene mukooyo. So n'embeera edyemu okutabanguka n'abantu okwenda kolaki okwenda okwira mu kubana omwana obuzibu nga bubaire buli kuva omuntu ono bwe yatwalibwa twagezaako ng'abataka okukumbana twakuuma nga tuli kwenda tubone bene muntu baide tubeerala tubone ekyokukola mugano we batuuse era embeera eribona eno y'oli kubona yakukoba batwala muntu waibwe mugano we tutuuka mu kutwala omuntu ife ng'abataka tutwakibwine mu buzibu bakoba nti aba batwala bakole ki batwala ezaitakaliza muntu. So mugano nga bwebyo ebyabavubuka abaidiireku nabo bemwetambu n'abaana ab'omulembe gunayaga bali kusitula ntalo ku bantu ebintu ebyokutyama ni muteesa obuteese nibiwa bali kuleeta bwantalo aye nga nze tubona ino obuzibu bw'amaanyi. Ebyo by'abalongo tebisigala bye tuli kunoonya alina byo okutebe buli ali ku katebe akavwe wairenga bayikiriza gainia nti olunaku lwaleero kunkyo balina okutwala omulambo tibibaire birungi era tibibaire byangu kuba okusookera abazaire ab'omuwala basabye enkoko
okwongera ku ssente era abasabye emitwalo 5 abasabye ati mutu w'enkoko enagira ku mulambo so abakobe ekyo akyana nga bakati ku ssente twabawaire kabiri enkoko mwenda yake so embira yabetyo then wabaire nga bali kunonenkezanga y'enkoko kunonenkezanga enkoko kabiri bano abaloni omulambo abazere ba Fatuma bagira okukizuula okujja okulinga ku y'omulambo mbunga ebiwaayo eby'abaana bye babeere basibye nga bali kujja nabyo mbunga bale babitwairewo ebiwaayo mu bidde bulungi nti ono Fatuma n'abiri yazaala abalongo era abalongo baba n'ebintu bye babasibira omuli obulera n'ebintu ebindi ebyekinansi nga babeeta baana nga mwe babakuumira era nga n'abantu abangi batukoba mbu bajja bayogera mu bintu ebyo mbu byatuukira so family ya Sulaiman Muloji batiire nti bana abantu ba Fatuma basobola okujja n'ebiwaaya batandika okubyogeramu kyatandika okuleetawo embeera okubasumbuwa eno okusumbuwa omusaada Sulaiman ne family ye so mbu kye bakoze baye batwairewo ku ebiwaaya bayibuzabuzaawo okwo so kabiri awo akanyamberegeyo kaidire family ya Fatuma yatandika okwekywakyana nga baleka bali kwenda biwaaya ebiwaaya byafuuka ebiwaaya ebiwaaya byafuuka ebiwaaya mbirano kuserere yakubwa abaana ne bande basigaliza ebiwaaya anga bakiriza maiti tugitwale n'abaana babatuwe nga nomukatu nomwikeku bakiriza kutwala maiti yaitwe n'abaana yebigaaya bali bisigaza tuna tutwala abaana ngebigaaya tubidi ebiwaaya niki ebyo n'abaana bebasiba abalongo bebasiba we mujjanga muzira biwaaya kyeki ono waidembo kola abaana bali kyayenda agemanga bwa mbigaayera abaana balwala so kyetaikiriza twenda abaana bona bona beeta abaana tujje nabo mulundi mulala era nga abakulembeze ab'ekitundu kino bayingire mu nsonga eno era oluvannyuma ebiwaaya byaboneka babakola bajje mu maiso so nga wenkobera embeera tabeere nungi ebeere yakusikagana miguwa naddala mbeera ebeirewo nti waire ono omuntu yabeere nga yafiire ab'enganda babe bali kumwenda mu ssente bamusabye mu ssente era babawa emitwalo 500 male batwala omulambo so omulambo omuko yaguguza emitwalo 500 so eyo nembeera ebeirewo era nga eberi kwenda kubuuti elemera muku polisi okuva mu bitundu ebyokumpi yaida wano yagizaako okwikekania abantu abeere nga baswakire era nga embeera nga wogibwaine ab'oluuyi ba Fatuma babe bagemye emigo amawaaya ate abono Sulaiman eyafiirirwa omukyala bona babaire nga bakambwe nga bakati abako babe bali kubataako obukwakuliza obw'amaanyi ate nga omuntu yafiire mu bulamu obwensi so embeera eti yabeire mu kusookera irala wabeire wenkalu nga abazaire ba Fatuma abavuire buyende bali kuloba nti omwana waibwe tiyafiire kiro kya mutima nga bakuba nti yandibanga oba oli awo yakoleibwa ekintu ekindi ekyamuviireku okufa wabula aba family ya Sulaiman bona kino kyabapangulire kyabatula kuwaya nga bakuba ati nabire Fatuma amaze ibanga nga ali n'ekirwere ky'omutima ekimusumbuwa era bino bakikoba nti nekyamwise so nga wembakubye poliisi aidye bira byona bino ayo oluvannyuma yaikirizaganya ne family ya Sulaiman nti ono yafiire ekirwere kya mutima era n'okuwa ab'enganda okutwala omulambo wabula ekyabeerewo nekyo nti omulambo guno okutwalibwa abazaire babe balobye nga abakoba family eno esooka kugula muwala waibwe era nga olukiiko lwabeerewo obwire bayikirizaganye babawa emitwalo 500 era baba w'omuwala tumubwire nga aliko ekitakita nga alina emitwalo 5 mu nsawo nga alina ekifankata kye era nga bagire so nebyo byenenza okubakoberakoko mwe bali kubawo nga mutugobera nga wembako byabakali kusubscribe nga please go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira. Don't even forget to comment, tell us your view. Endowooza ku story nekobeki nani abaire omutuufu kisaanire abako okutoola ssente
akusaba sente edomuwala ngaafiire kisaanire. So you can share your views with us in the comment section. Ngowemba ko tujja kweyongerayo. Ndi Yazid Yolisigira. Buli muntu oli kumena TV mulungu otwala kulimera mena.